Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, ворогам врагов. Этот праздник синевою на листах. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Konsertimizden katnaştılar. Rafik Baletov. İl bu matur şeşkelerini topşırabız. Garizyanov Nail Garizyanovich'ka beyran bilen sizler. Bizning birden-bir matur Dilafruz opamizning 9 mayda tug'an kuni. Bu sheshkalar sizga Dilafruz opa. Я хочу bir siz edem, потому что шундай зор бейрем, шундай зор мотор концерт, и мира, аны зор залlarda можно показать. Bu bir мотор болып çıktı. Indi hazır şunday hizmet, şunday tırışlıq, rahmet İlmiraға, rahmet şuşu kişeşi 9 may beyram için. Rahmet Dilafruz opa. Konsertimizden katnaştılar. Ansambl Hazine. Alkışlar. Ансамбль Hazine художественный руководитель Эльмира Галимова. Alkışlar bilen uzatamiz. Ансамбль Мирас. Художественный руководитель Ильнара Нигматуллина. Alkışlar. Никто не уходит. Концерт второй и так бывали. İkincisi. Мирас. Баянистimiz Ruşan Lukmanov. Ансамбль İdil. Kızlar birgen çıkınız. Rukovoditelleri Sonya Shakirova bilen Garizyanov Nail Garizyanovich alkışlar. Tatar mınları Zeynep Süleymanova. Alkışlar. Rahmet sizge. Ансамбль Asıl Yar, дуэт Asıl Yar rukovodитель Nurcihan. Nurcihan matur kız. И bizning matur, süykümlü ansamblimiz Nur, rukovodитель Alsu Fathullina. Muzikantımız, ekiniz mina, Nail Haybulov. Alkışlar bilen uzatamız, rahim etiniz. Bizning eng matur, eng süykümlü türkümümüz Do'stlik ansambli rukovoditelleri Reysa Kabirova. Alkışlar. Конечно же, kim so'nggi matur etib jurtli bizning jing'u kuni? Rafik Baletov. Alkışlar.